Oba bia ebefo enye be ye orenam but oba bia ben oba bia wotumi oba bia ni eden ahonhom kura timi ma ema waiting time say we de me nya no ne yenko pe ba bi foforo ntena say de wa hiti a wo ba na hwe obegu ye ni mu ase ema eye powerful na ne ema ye powerful ba ko ene ni menstrual flow there is nothing obi ani ho betimi are say we ye duabo na wo de boy ya nipa bi ani asase we so betimi are reverse mama repeat na amana ye yi ema ye menstrual flow ehia ma say ye de ya ade ti uyo ba ene na wo hwe me a na wo wo ma kopetan ya na nanom tama na omo chima omo ebo no wo be kwa kopetam kokko emunu sisimu fitamfita eno na wo pe ti utobe 1 yard na o first menstruation a wo be ko sese no na wa use wo fia anajo fa no da anapa na wasi na wa hata wa wiem o menstrual cycle ni twa last day no usie hata wa wiem hata wo dem ewo na wa ayone na wo de ato ni emam ukọ okọ bi mu asem bi sore wo so se ye wa wariem abonten afie sanketwa bi na fa bo mama na fa kanta na hwade ye wa queen of the universe okay or when the energies around and or ye fight ama ema nyina ti u initiate wo ho se me gina hai me moja ni me doti ni masem ni tumi a wo hwe ma so me frew na wonya gidie se wo fre no wa ye den waba me chima me moja ni di me moja we de ya pam se me kwa aware a nipa bie ni ma aware mu anu mu asem se me ton ade nipa bie ni kwan se wo se mi sika se me ya ade chese you speak forth ni a wo pese happen nti wo be cast spell e de ato omoja no ne dotie ne so because ye moja ye westi ne kwa nti dotie no ne wo moja ne di afra wi a okoda Emo kwa baba one day TV so sene da moye no ene me so me ye no muhu me na akwa de pagaga ya ne boni mo me di asem pa na me di ani gisem nam enne nso so nyakopon de eda foforo enso asa ache ye biem enne ne maame because ye maame ye maame ba akopɛ one day TV na ye maame abawa nature servant na ba betwetwe nkomo enne so de foto kakra nam ode nkyekye nam se de bi ode nkyekye baye no enne nso so no ode nkyekye enam pa me pa ya bo modern so be subscribe to YouTube channel munti ena ensu oto ewie bo ye namu ekope videos abremo nti me pa so ma subscribe a na echese adwuma na ye no moni nso eya mo comment se mo questions bi a mo to comment section ho a e be read ni answer mo me pa so wo bibi kan wo ni person no e ma me so di nkomo a contact no ne contact egu screen no so bo modern so be comment no wa share no wa like amaye moni machi na ye ne ye ma me enkotwetwe enkomo Nyankopon enhyira obi biara a o share ne day edamase se mugusuwa ye upload video a mugusuwa ehweye na me pa wo share so modern so be subscribe to YouTube channel no comment ne share ne like ema wonua bi susuwo a onya bi no ne nsanka bi ena so ne ma me na ebedi di nkomo ai na no ye nkomo ndo ya twetwe ansi ewenti ye to aso ne nti me pa so person ne ma me so di nkomo a ne contact egu screen so na wa contact no mama akwa babie akwa babie na ai mama ne de ye boni tewto na ya sorry akọ mama yensa ekuta ye ya ebo ya nware ye no ya yetimi to ring no ye de ahye obo an nsandum ni nyina ring hyehye so obo ho so so a ne guy ne fiancé ina amman promise ring okay na me pese me hu say ne ya to ahye say ye promise ring say ya ne ato ahye say de ahye kokroboti say ensa ketoa ensun so bi wo ho de na yensa na ye de hye yensa na so ekire ekofa bad negativity bi ba ya brabom invite different spirits on ba ya brabom okay me that's obapa ye hwe enkawasha if Israel okay Egypt okay omo na mo de enkawashe ebaye na omo kire se enkawashe no ya hyenso de ema enkoa ene adehye okay baby adehye de omo kawashe ye different from baby enkoa e de omo de hye enti na
Egypt for omokawa na omohye no said that ne komu a baby eda ene ne level baby eduru e kire ne dibre ewa hemfie. Okay. Ena akoa bia nso kawa ye de hye naso kese Somade. senke na ebeka se ye nuanum sokotofuo. Okay. Said de omohye somade na e kire se we ya akoa we ye de hye. Ena ye de buy ye buy ya bedru India uhwe India in particular. Omokawa hye bia woni a ejina ho eye. Okay. Ena nipa bia nso kawa bi ye hye bia no stone da so was a represent horoscope. Okay. Asem we dia osemebo bia ompisa obi a oya spiritual work a oya genuine a onim said ye read horoscope. No one read horoscope obe kire stone a okra pe ebi de ye black, ebi de ye red, ebi de ye white, obi a ne star. Enti se ofiti preko ekoto kawa bi hye na se wo sa ana uso no ana horoscope stone I was se we use ebia na nka wo se we use red na wakoto black stone. Okay. Na o de asha o kire o energy eti wo mu ne se wo mpe ne se de a wote na ye san hwe biom so a adansi na nipa wote ho a life nti watokawa e de ahye wonsa 5 fingers ni nyina na se me hu say your steps e bi de sha de bedrum nsa tepa o de sha ne o say efe na ne origin no ye ready ehu de enti ekoma sa de ne baaye ye wo goddess a omo dress sa se me ka goddess a ye wa ma omo kura tumi a omo dress sa se de akonfo dress de niam toto omo nan wohia na hu se konfo ba no eden okoi wudru nkran na hu se nkrani ba eden ntoma enwura bonimu na ahwene afita gu ne nkon ne nsa ne ne nan a enye obi na beka a kire ose oye nkrani a oye konfo ba enti wu nipa no so no kawa hyehyɛ won sɛ me sɛ mete here nature servant mi hyiaw na wo de kawa hyɛ wo ha minim ne awo pa akyerɛ aha minim ne awo pa akyerɛ wo 5 fingers ni minim ne awo pa akyerɛ na me pɛ sɛ me bisa sɛ wo na wo de ahyɛ won sa na wo sɛ yɛ life no wonim tumi edi wo fingers num ne so any symbol a saade no ɛkyerɛ any energy a invite to life Indian for timi de kawa to omo nan chain eto omo nan ebi bɔ adoma sa doma na me read your book bi e wo online e na e kire me na had to learn na me hu ne enti a Indian women omo de sa ade ne to omo nan na ye sa doma no wo se e bia wa bre wa wariem enti no o pia bonten a na ya nhyenso de se mo ye kora nyame adoma ware ti the immediate ring a ebe no bebo adoma no na a confusing atamfo na o ma fi kwan mu amanaba na kire se epam ahonhobone e ma sa oba na awaware no ena ne enti a omo de enkawa ehihye omo nsa bebre ne yese if it's gold I was say pure gold silver I was say pure silver na oba na te ho na ho kire ba na ne kunu ni ho a oyi keto ba akoton a otime de siesie fie ema aduane ye den eba na ye de aye life enti enya advisable se onware ya obeto kawa ahye se wo to kawa hye de a se meti he se wo hia me na me hye kawa wo me nifa me woni me de represent obi wo ho a ne kawa hye ne kokromoti ahemfo titiru ne omo te nkonwa tuntum so titiru omo ta hye kawa wo omo kokromoti for protection ena wo nso oti wei oti dwom na oton ade wakoto kawa de hye okokromoti inti tumi a ehu se kawa hye obi kokromoti a elocate ni pa no hwedi enti a hye sa kawa no oba na enye sa kawa ni bi na hye wa owo de ono so be ye den ebe ya fa ho enti kawa hye de ma bema enton show se obema na e promise o ena genuinely auto kawa no efiri na komam so wo de hye obo se ma hyenso de e kire se me ware oni a oji ana wa bompaye eguso enti promise ring no boni bi ni boni nim na show bulu 2 years 3 years nso se no wo hu se e ya dada
Okay. Say no engagement ring no. Obitime de ne promise ring ye engagement ring. Inti abrofo hu say o she obaka wape o say I'm engaged. Okay. Engagement na chi no na kire say o say 6 months grand, say 6 months twam. O say otime ko for oba no ko ofie because one my universe na hu say wonne ne wo ho tumi bia ni wo oba bi be ma bia ni wo so ye den obefa no. Nti wasi woni be ma fufuro bia ntam kwan. Nti after 6 months na na gu so te ho na engage na 1 year na 2 years there. Madam no wa yika wa no. Wa hu. No wa pe water closet dey atum. Na wa flash. Andrew. Madam, no yika wa no wa pe water closet dey atum. No wa fresh. If I trouble more dey to be subscribe to your YouTube channel no, comment, share, ne like it. So person ne ma me di enkomo so a ne contact go screen so me patch friend no. Ne nkomo. Ne number ne WhatsApp obetimi a contact no outside Ghana. Baby a wo bia found baby a wo bia o friend na obenya abochire ene wo e di nkomo. Mama, Amen. me too we. Fana say e normal. Say me metumi me set altar wo me dem. Meka say oh, me makunya yi ni sofa yi nchin. Me pese me set altar wo ho. Na me de ho me mpa ebo bia. Mo one room bi o me fie ho a bibia anim. Me pese me ye ho. Set altar me dining. Eye normal. Eye se me yesa. Me ba chi. And in fact and it is also born in bia mreme. And in fact so me ye so abetimi di abrama brabo. Okay. That's I have 4 yadamase ne wadaje. Mon so and subscribe, mon like, mon share, mon comment, mon question bia na mo de mon fan to ho. Why? Yen sabeka. Na me da se ene question we. Na me catch nipa bia o hwe me, nature servant and say. Me abawa me catch say wo ye nipa se wetimi esi wo fie yi ba ko fa ye holy room. Why? Ena se wo si wo fie na ye single room a edan bia ye square. Ewo edges 4. You one corner na fa ye a holy place a wo de bebo mpaye eya ama wani enchire apuye east. Baby a wo de wadi be kira bebo mpaye no. Ma ne enchire east. Eya se nipa wo be ye baabi se eye holy place a wo bebo mpaye. Eye pa. Pa. Eni sunsanso boni bia. Esan se empire body eni mre ne nyankopon na bodi na wo mmere bia edin bi wo ho a yentime mo na bere bia na empire de se me no tie se me tie me bom paye wo makomam wonim enti se wo dan a wo timu no oyi kona bi wo ho na wo kire wo manyina se aha eya ama mo mfa mo 90 aha eya ama mo mfa mpabo amba ha mati ha si ho se de bia me ba betena na ba bekoto ha akọ onyame anim wo mpae bom na o maye asuti a na de bia wo siesie ho kama na odi o mat prayer mat se ho na wo shock akra ketua bia wo de begu ti abom paye wo de bom paye wie na de show ne to ho na tem bia wo hye aduhwam ho na wo so candle na de bom paye one day ba sorry na job ba no obofo ogina ho na mama candy asma akwa akoken candy o mu colors bibre. Okay. Enti mimi say ni se bese me set water wo me dem a ye wa abofo bia so na candle. Okay. Ope. Aye no kre. Enti no ye de nyina ye use e no mama ye white candle. No kre. Ye wo green, blue, red, yellow, pink, black. Ne wo mu say no say wo mu difference. Ai. Ne wo mu nyina ne say spirituality comes with a price. Wo pesa wo ben e wo honhom mu a enya bankudie ene nkwanhwe saa na wo pese wonye sika enya concrete so anko a wo e wo se wo pe na kade de ka wati ase enti se wo ka se candle ye wo mu different types aye no kre ye wo candle bi aye bead wax na ye de ye se wo enya pure white se de ye hu white candle no hu abese aye white but aye ne hu cream bi wo hu ne form ne yie but a white candle yeah the bead wax na ye onya eno nko a ye wo inscriptions a ye tworo wo ho ye wo said ya ye tworo candle ho
ye tro candle ho ansa na ye de abompaye Eshoana. Se unya kese ye unse me ho me wo prayer mat ho candles sisi ho unya kese a eye unya medium a eye size a ubenya bia ye bat ye wompaye bia obebo se eye all purpose candle na we use kra ye wo weather obetworo wo ho Betworo to candle. a mintimi ngina ha enka ehia nipa na wafre na ya kire no se o prayer bia obebo bia no se wo de candle no oso a ejina ho mo nyankopon anim na wo de bo mpaye wo se wo tworo candle ne ho wo paade a ano ye nam na de tworo candle ne ho na wo anoint candle no na e charge ti wonya pamachisi so se kimo a you are good to go. Wow. Say na oka incense asem no yes you incense ahodro bebre ye wo maya ye wo mastic ye wo basil incense basil akokomesa ye incense say ye aduhwam. Wow. Ye wo basil incense wo ho ye wo electral incense wo ho ye wo ayahuasca ye wo incense bebre ye wo incense bebre inti enye ne a 999 you said there no na ya shosa. Okay. Okay, a shakra ye powerful. A powerful incense. Ohun, habanya eyehwam nunum akokọ mesa nunum nua no kra ye friend is saying. It is say akokọ mesa ye akokọ mesa bi e no te say akokọ mesa but akokọ mesa we hwa ye different eno so ehwa ye emenyo seden eno so eye habanya eyehwam ni nyina ye Chenu kwa bit ma kwatete ahaban no kwa hye. Now the egu with them na wa dry. Unya odua ne so na a dry de da ote na wa bubu mu kitenkete uso unya jansrama na de egu so ehye a na de abom paye. And so bit ma hye bay leaf for them. Bay leaves your incense because ye duham rosemary yes close your incense. You can say pepper Wintia ni nyina eyaduhwam nti ye wo clove incense ankasa clove incense me ofre me se op clove incense na me ye ne powder de brewa me de acha you 200 cedis. Okay, what you say enso ye pepper ya ye de ye sobolo ya ye powerful incense said the incense pot itie na ma ye bisisia na me de jagu incense pot na me de bi gusu sesia na ehye na eye hwama wo be confused be ka say incense be na ma mi hye eye hwam sa nso na ye pepper ohun ni nyina ye du hwama ye de ko awrade anim mpaibom enti won hyeda ni sika be kwakoto incense be se 500 ye mabobo din ya wati nyina bi ni we ye less than 100 cedis. Okay, ti woni sika no unya pepper kakra na wa grind na de esi ho ana unya bay leaves na esi ho unya jansrama na udu bay leaves kakra na de atoso na wa hye wo dem na ude wani a kire pueye na wa pompaya sre obo ade nyankopon ompaya wo beboni e wadu hwam a wo fa as a burning sacrifice dia manini o ma wo pai bo nye den endru nanim na wa bompaye. wow. Nessa wa utimi to incense na into candle na wa ya nkase ye normal ayi ya ye pepper ya belusi ya akukọ mesen ya wo se me fi akukọ mesen ebu ha me di dware atiti bi kola ko me di dware ye di dware nyina powerful eya duhwam me di dware enu hia wa si bia wa otiti abo sa ye de can herbs ho eya spiritual bath enye no nko a dabi ye powerful. Enti eniema etwa ye ho hie nyina frefre abofo e de ba ye nchen ti ye nyase ye de to akokọ nkwan mu no ene akokọ mesa mama ye ba ema ye di. Okay, de nyina nim say normal say every month oba be menstruate ye menstruate e bi ye no 4 days 7 days ye wie. But senya wo kan bibi say senya wo bibi wo anisuo no honhom nso no bibi so ye den e wo enti be se me hu ye wo bibi very powerful ta ema ye menstruation no echi ana say ye wo good ayibi a yenya ye menses na ana yenya wie a good ayibi ba ye brabom
ana say yenye menses no so a akode ana epamu nhira ana den medase me first time I am say me pese me kira de baako ewo one day TV we so na mahwefo ho donti me be kire mo ade kireye ma yenya yetie oba bia ebeifo okay enye be ye orenam but oba bia ben oba bia wotumi oba bia ni eden ahonhom kura timi ma waiting time say we de me yenya no ne yenko pe ba bi foforo ntena say de wa hiti a wo ba na hwe obegu ye ni mu ase ema eye powerful na ne ema ye powerful baako ene ni menstrual flow what you say si uyoba ene na ohweme a na wo ma kopetan ya na nanom tama na omo chima omo ebo no ama se fane se bebre ni mu etam wa wonto makra betimi ate e de abo yeah betimi abo like ube instead of say first they used to send it to see ya untimi nte wonto ma nye untimi rate na egu etam ni mu wo nchase okay e wo meaning etam na ye den e ye ntoma ohun se ye goro bra ye bo ba atam ye go me bra metam eguso wo ho besi nne okay ti ye goro bra oba bia bra tam a ye de bo no ebi wo ho a ne de ye yellow orange ebi de ye red okay ti obekwa kwa petam kokko emunu sisimu fitamfita eno na ope okay ti utobe 1 yard na o first menstruation a obekwa sese no na wa use wo fia anajo fa no da anapa na wasi na wa hata wa wiem o menstrual cycle ni twa last day no usie hata wa wiem hata wo dem ewo na wa ayone na o de ato ni amam ukọ okọ bi mu asem bi sọre wo so se ye wa wariem abonten afie sankitwa bi na fa bọ wo mama na fa kanta ma hwade beya juma there is nothing obia ni ho betimi are se we yeduabo na wo de boy ya nipa bi eni asase we so betimi are reverse mama repeat na amana ye yi repeat first topic in my ma ye menstrual flow ehia ma se ye de ya ade nia e wo se ye de ye ne se afa na wo hwe nature servant a mesre se wo be pe tam kokko ni bi te se me de yi bi ade yi bi sei na wa use o first day a kosi day a menstrual cycle ni betwa no wo be use na najonko a o last day no wo be hata wa wiem but o last day no wo hata wa wiem ense se wi atoso wo be hata wo dem ewo ana wo de ayon na ayon uni ayon na mane hata mane wo kama na bobo wade fasie da asembe be kire wo so entwanto so disappointment amane oba yare a usan bi kura de boniti obi wo wa ne ba bosome soma na ne twere eba obetwa ne ho saa ti wa mo asen ni bi fa bo oba ne ti na kantam kasa mede me bra hyenso de ewe e kantam de to yare ewe so se efiri na ekọ se yare ewe ba usu biom a na nyame a mo me se mi nchima mede me bra we ye point of contact se efiri na ekọ michima we se ehia hyenso de eda me ba mu maso se twere hia na entwam eya na omofo se efiri ne so a ebi ebeba oso e ma oso because moja no ayeden e de apam no e de amaw wow enti se ye yare a eya bawu a amane na usura uyi wa mo ase na utibi na se ye wukunu na yare da ho na bebi oda no wuni ani da so na usura anajofa boniti na gina na so kantam se me kantam se egu memu ase we so se uni owo ni twaka ohia wa wontwam obe sorry na say we na wate dia boniti ya kantam no ebi asimi fie pen en me na kire me me na ko avi na kire me yes me dey aye me video crap pen me na ko avi na kire me yes me bra me di na chi o se no otwa
otwa o voter region age o de canoe e be fa na de ne cross e de ne kokro foforo so no obi akoma na duro na ne kro enko o de ne beduru fia na aba da cross o da ho na mo yi kire de se onfa ne tam na wa wo ho no ti o so yi na mo asene e wo canoe ni mu na o de bo ni baniti ne na ye me bra ni ti e firi ho be si nne ontwa bi ebi nsida wow nti na me na de ya asem kan se wo me bra na me mo ni tin o se wo bra ma bra wo ho me yi me tam woni pam na me de che wo to ho ene onya aduane kura wo ma me bi ndi. So this is the power behind your menstrual flow. Ena ya hodo bebre utime de ebi egu nsa benku e de kantam blood no okay dotie kakra moja kakra ena na ma ne de bo mema ni dua enya wo mo no what a Bank of Ghana so any single room classical de behind ti sanete there is power opese de ya de papa ma wo ho opese de ya de papa ma wo ho a ebi na medin kan kae no wo de reverse ne ma ye negative efiri so na ne ma pa no so no na kyerese wo initiate wo ho with spirit bi no eba no sa na sa to me no da bi sa to me no you were queen of the universe. Okay. Or when the energies around. And now or you fight a man nyina. Ti u initiate wo ho say me gina hai. Me moja ni. Me doti ni. Masem ni. To me a ohwe ma so. Me frɛ. Na wonya gidie sɛ wo frɛ no no waye den. Waba. Me chima me moja ni. Me di me moja we de ya pam. Sa me kwa aware a nipa bie ni ma aware mu anu mu asem sa me ton ade nipa bie ni kwan se o say mi sika sa me ya ade chese you speak forth ni a wo pese happen nti wo be cast spell e de ato omoja no ne dotie ne so because ye moja ye westi ne kwa nti dotie no ne omoja ne di afra wi a o kwada o di besie na de bia hye wo mo manso sei na wanda me say woni adaade a yenye bayi mama so obi abeyan wan fiti preko e na obenye de aka no so ba ti bia fa me mu aso wi de aka no na ba chechire sie okay say e bia na da wo de ye no 3 days time o menses na twam enti wo ho na asem bi hawo na ebro so timi de bi tu nsuom na wakasa moja enna okay moja ye de gu abonten na ye ka ne sen awo ye wo kasa bi a ye ka to so e be sen anyane ti ne esi moja bi timi kasa nti ye se ukum nipa a ni moja be kasa ye wo believe se utwa obi ti kura moja ne nti moja na agu asase so na asase be ma nipa ne moja na kasa ti because afra do ti nti o san kasa moja ne nyane ti ye de wo ka o de bi tu nsuom na je tware na wa starti wie mema adwapade akra wow what you say Matthias ma ayi dey say oh asem hono ye mede na say be ma bia ne ho be fa obe mistake say oja ewo awo so otimi ye bibi ma okay what you say ye wade nyina ho kwan na nyinya ne yes ti o ye na fa abuse no because universe no on penipa o ye greedy uye greedy na unhu se directions here abawa kire ye me ye boa me pa o na odi koye obi kunu na wanye ne yie na bia na ono nso ahwe na ne awo kan ya ne se odi nka odi je papa ni sika na waje na boso na ono nso koka se nkunto twena madam you go die because we are all facing one problem and a problem no bia ne prayer request odi ye ne se odi je papa no ne de no so se enkum ne papa ne side check okay what you say ti ya na we using the nyansam okay na ya make 30 years 35 years 32 years 28 years gone too soon obia na the prayer request mama apart from that no so enyanti ya say o kan wo sisi mu say moja kwa utwagu asase so a etimi eye adwuma yeah sa emaye ebi enya emense bo ipa new year ye nhye no ye tutu fom because baby amemete no baby no amikotutu me 2000 mu na me de ama bola fo no mo de ko okay
Na nti se bi akoye sa no obi kofa obetimi da bibi atia me ha bebre kwa oba jai why bebre kwa moja kasa moja ye wo identity se moja na ye DNA test ti se obi fa o menstrual yi na o pardon of fire na se wo de kwa ne spiritual room na o cast spell na moja ne nwane a okra na wafre no o se me a eye me ekuase masi watwe okra kwa ye adwuma tu kwa hwehwe ska bre no ti kakra bedu botom no na ekọ ti mama de na betimi aye enye den enti oba de se me watonko wo me fie ha onya bisa na wa drop wo ti ubenya ope politin bag na o de guma o wi a watekira no kama onya public toilet bi enya de ye flash na ye hwitima na wo yi de agum okay wati ase o kasa guso se kona ne na hye na wo yi de agum ana wa pe matches na wa pe kerosene aguso na wa hye no nti the best choice ne so obehye no best choice ema bebre treat infection a enko out of nia obi enya omopart e de aye ema bebre enya problem e wo mo life hunam kankan ya ba ema bebre so ema bebre adane chimi because of sad ye we ema bebre ne na mo say bibia meye bie nya ye be 3 years ade bia meye obeba be scry won ho no obi de ni moja edane dem e ya ade ni moja edane dem na ode ya ade okay enti enye se obejai o pad fie bia mekohu na omo public toilet wo abontin say ura ho na aka so pe bia aye na ye ma ura ho a e ma ne pad gum e be ma so ti fie ho ti be ma ne me behind dan na me ye sa nkrofo ni bia me toilet na me fa ho because minim de moja ne be ya ma me oba pikini nyina de akọ because ya nkrofo akurasika bundle la omodeto ti ema mesre mo a monhwe na munyi saade ni mfirim se moja mo pade gu baabi basabasa no why na yehye o de bosome bia to kerosene 2 cedis fato ho se wo beboa ni nyina no se wo ye wi a na okope baabi agina wanya ho adaje apebo bi so atena na wapamatese asom na wahye wade owi a waka anwea ye den aguso eno de obi antimi nya wo hwe shalom